Yeah. Grabe. Sige, grind. Kiay, grind. Patuyok-tuyok. Grabe ka, Ikson. Grabe, yun ay ka mag-TikTok. Sa imong lawas, grabe ka mo pag-grind o magpatuyok-tuyok. Sa bagay, lingaw yun hinong mag-TikTok. Pero kabalo ba ka, Ikson? Yan na pa'y mas lingaw anang TikTok. Kalabang ni God na makigtok. Okay, kung puro rata TikTok, yan ni God, dili ta makigtok. Sa panahon sa problema, magsigira tag hinuktok. Pero kung kanunay tanigad makigtok, mukalit og abot ang kalinaw og kalipay sa atong utok. O kung naay problema o krisis, di jud ta mahadlok. Kaysa iyang saad man ta nagtutok.